Hot coklat. Hot coklat. Dengan Bro siapa namanya? Bro Fahri. Fahri. Kita mau steam susu dulu. Manasin. Oke teman-teman, kita cobain ya hot coklat. Enak bener. Buat teman-teman yang ada di Jakarta Selatan ya, boleh mampir nih ke Adalu Cafe di belakang Perbanas, kampus Perbanas. Oke teman-teman, kita nikmatin ya.